lain namin ang akay boto namin. Lima di na mga paso-paso parbugason na kayo. Lain namin do iboto namin di shop. Maritay mabakamanggoro dia na pinatupang. Akamanggoro. Maulot tu songot dia binakin na buhay patupang. Lima songot tiup-tiup minatulang mo. Palias mo na si Ulautos, manako ito akay anak ko. Lain na pasturuan namin ito akatikin naman ito. Gabi na hula kami sinong naupakang. Buhay mo siya diulaw, marawa. Lumiljagar patupang namin. Tuwa mo na tamanggoro namin. Kasaroon namin sunod si Tuwa tamanggoro. Pamapilmin na mo kilaulaw pasalongan. Bihir mo ito di mo mga ito ni lusu-lusu madalan ni Panamata. Mariday marat tamanggoro. Gawa namin. Jumulo sukunon namin doon. Sumudiyat sa rato kami amang goro. Tagmasulang karat tamanggoro na pala. Doho tulang namin. Doho paribanuk. Dinamakala sopit. Pista pa masukasundi. Lain namin doon. Ibutong namin diso. Sehingga matu akatik kinaman ito. Sayro akaro. Makaro adihano. Akayan ako namin. Puwerek kami. Tukso saraya doang. Saya lihat marilu di batatan yang namin. Dago dia meruk marsara busi mangipan. Sahat kamu duduk sahat kamu tutupan. Sudi aku komparan yang mangkoron. Iya. Suak-suak manang doon namin diholay itu. Parjuli saya 5 doron aku. Diholong munay di pati. Mungat balga holong nilai. Doto itu. Alay pos rohan namin. Nuk keluargamu. Amak ka din namin kalisok kami. Nang magkalas sa pesta pa masuk-masuk ni botong namin doon lain namin dito. Birok na tuwa-tuwa doon. Siya jur mula-mula na siya jur mula tompak. May damang nga di kami ko lang mula-mula. Las padunggamang matukod at sabay. Tulang na basah karena tulak lungai. Isok kami nuain na marmeme baru namin no kehilangan namin iso beda mang godang mangaliat godak sabi laos di sini godak para meme beda mang mana bertusi
nilai itu mamaki. Saya lucu-lucu mah dia lagi panamo tadi. Iya, betul. Asal naik pulku kiai mati kawang orang. Kamang pagdual parkot sinami. Dalam kasih kok pememehami borong nami. Doh lain namin ang iboto namin iso. Asa tinawin na tiyo binay mo ito panguhatan. May damang mariham si tiyo-tiyo. Las padumudamang matuasatan. Buhi tarap manghuruhon anak pernami ima nagabi hilamuna borguna nagabi paruman nami manghuruhon tu huriat na gajay di mana magdalo pas-pasu dongas taripeo algi matong tujuan nareo di pahay di baka gabi rumah tangga sibol kasro ay dihika sa na lumul ma zulan ni tungasta atong nalanya siguro hatay ra ganami Sonro kami magbuas panganon duit panganon masak. Anggap majulan meron si panganon sekolah rohan yang muna saluna ula nami. Asa orang naik masuk milok iswa tua. Asa titin mana tinopa. Porong dong kulis di rumah. Tungsong nopo na boy buat pahami maror petong saluna ula nami. Tuhan teman memang ngapai pas na. Jalan tuh. Iya. Lei rodong saya membuat mengangkat tuh kaleku. Udah, unang binamangan. Ala totonggo, didungani asin ni Rohana hita, marlas ni Roha hita di bagas sa tikyon. Ima na madyalo, pagdong sa ripiyon, anak yung puro ni Hugai. Siya tong ako mas dorong ni Tuhata. Paghili na mo sonay. Dia muna, raja ni mang puro namin. Iwas ni Rohata di bagas sa tikyon. Pasato na ni Madison. Ikinamok mo. Asakia mamita mamaso mata di batang las marwani badan las marwani tortimona boduduru hamu tudurung toruan tujuana agadalan di masamota tujuan nario atau dono nami masong hata di dekiona mangboru asa sitiri masih ompa huruf les di rumah tusong nong kedekin au masatami di batama mangguhi pasu-pasu naku jalan kita. Mau bangun di huria di bagas gereja. Pas tamu tu siap itu kale. Di gereja lama. Bangunan di huria di gereja lama. Break. Kita mulai manam di salubna. Parjolo mula tugurang gorohonan nami buah muna berenami. Di bagas at tikon iman na markas ni Roa hita, di nausipko. Berekku na madyaro pamasmasuon, sa bagas ni Doron Kuani, marhide na posonay. Di siyanani bere, di sororo hamit tulang siyang hutatenggi. Ima dinalaho pasaton, jekke nalas. Jekke seluruh, jekke sahat, ang dia matutu, asasa mamut, tolono, gabe keluarga na berbahagiamu, asang dia tipas pasutuan, saya ibuma hauna akka marjawo akka nauli akka bereda, asal orang nami makka sama hatani melutua, bakot na marhako mena natubu nuruwer. Horas mahami na matupaon, lipas mahamu na mga totsa, puti merak kabar. Wah, kasih kop. Jadi, Sungguh madihitan na marang-marang. Bison bere dokter baru rolo kami tulang na secara umumna
ina dinangguhi ko kurhujo marga iya jelas ronami ina sanyalile ko bere matung musab bihami alay matikyo nunga matubang biho jala nunga alat berkakmu ina ko anyo aku ni mariti arat natambukay ison roro kami magbuan dekke sangil dekke sitio lo dekke seluruh buhut maghite idalas asalas kali alas mau mga tong idalas na sa islang nito. Nasungi di kasado sa kanuli sa maringgan ina ng bentukan ng pagkakulang. Jara lurga. Tujuan ng pagpapalang mo nila. Asal sa pamasa ng mga dua. Asa titin matinaw pa hulong mayos na rumah. Tusonok ko pa rin dalas no deke di matama na nangguhi paswasima. Sibo di mahami. Ay kan dia udah sertai ini buat. Serta di mana hamu amang boruk Kabere. doa kadaiku. Kodok lah, upang ada kau kio, duduk siapa pun nak kena. Kabere disediakan pasubang ke kabere. Juga. Pasubang kamu lihat orang pasubang gitu. Nado gimana dia? Tulang bulu pakai kupasahan. Ito napuru sige. Napuru ito. Ini pasubang sara. Ano tapunya? Nya. Sila puno ya. Yo baru Iba, jalo kamu ina. Pasubang. Agai bolu na hotu hutan di bapak, bolu tu bapak. Pos marohamu dia. Dua anak, dua bolu mahamu dia. Au ma apalah tu nak itu. Selalu paham ni, siapa yang siap dia. Itulah kemudian tuh. Dia dia martinangi di batak. Tuhamu dia dua. Asal naga keluargamu keluarga si. Sebagai kau, si jaga di maraku, arong kepena sudah potan kau mangan. Bukan muncul di sini. Dia dah ada dekat ay. Arang kepena sudah potan, amang guru, arang kata dah potan tu. Jaga lu. Kau jaga. Kau mangan. Depan agak bosan kamu. Dah, kau ada kepenyan, udah galu. Kau mangan, arang kau udah galu na sudah potan. Nian. Ya, sebelah kanan. Oh, bang. Dah menunggu dengan aku dah. Dengan buka dan pinakku. Pos pada kamu itu. Di bakal memadungan kamu. Asal bisa saja teleh. No. Jadi mau jadi mau latih mati kamu ang borokku doh laiku. Ada mau pasahatan deke natiur deke si mudulul juga rekod doh tu borokku. Muti mama lihat. Dan asudo. Pada waktu purnami, buat be kali. Ada orang semars panganok kita, jumulih kita martamnya. Kami nabar habang sudah berugijam. Lumobi mahal Tuhan jelas ni rohan kami. Ima nang madalo pas do mastarebeon anak nami do parumain nami siap bagus joromi marhite na posomi anggap matututulan na rin oleh Tuhan di sahapon di bata Tuhan nami jak karagap di paso-paso di anak pun nami do parumain nami tutulan na rin alam niya ni Tuhan di saluhuk na nawotok kami jak keluarga na punguha misan huk na dison lumobi ba din sa huk na hula-hula namin dinayang mas panganom maami ng religiyon namin ni Tuhan tukpahi may jala berkugoy asam ko nang ipason tupatang kami ganun mas sada-sada jumulurasi tali Tuhan dosa namin daw asa tamahay manjaro pangiduan sa alirbat di bagasan gornya namu Yesus Kristus Tuhan namin martanya kami tuwa kamu amin tuwa mga mayda tama ginang Udung doang boleh di rumah. Tuh ni pina boleh terpadu pada kami. Si panganot tadi pertikaian Tuhan tema nama masuk sidok pun tiba. Oke. Iya.
dengan nama Saulaun ima ibu tua berubah dohon anak si Huta Barat Ison. Jadi itu kita selalu keluarga besar SMA Negeri Sada Negara alang kanina suhuto di Natiki ima di nama acara asa menatap di siala asido holang rohana boy hitam marpung di bahasa Tikyon ima di nama Lasti Roha Mang Adopi Gokod Jojo di Jakarta Saulaun ima ibu tua berubah dohot Mang Suta Barat Ison isok kami ibu bapak terus yang keluarga besar SMA Negeri Barat Molotuk Saulun kurang arah di bahasa Tikyon Molotuk Subut Alistiero ibu halangan dahulu donasi ida jadi di sana ini sok kami jong-jong naik waktu pengacara perjulang seharian don kalau buat kami mah tiada pun nabi pengurus OSIS baru napa 2 bulan don bahasa tema pertikian don tu ibu Dharma Wanita asal mengarah don kan ibu-ibu Dharma Wanita baru na berikut don bahasa tema bapak syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh berkumpul bahagia di acara pernikahan Ibu Guru Nurami. Pertama sekali saya mengucapkan selamat Ibu. Semoga berbahagia di hidup Ibu yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Ibu. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga, melindungi Ibu kemanapun Ibu melangkah. Dan kiranya segera mendapatkan omongan dan doa kami kiranya Ibu tetap diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur keluarga dan ingat kami Ibu seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Pagaran dan buat Bapak kiranya Bapak bisa menjadi kepala keluarga yang baik buat Ibu sekalian bu saya sendiri karena saya sangat sayang dengan bu saya ini. Akhir kata saya ingin menyampaikan upasa sigiring-giring mah si gosta-gosta tu boras di sikoru saya ibu mau Bapak dot ibu mau Bapak buat mengiring anak dohol ubur-ubur ikan lele akhirnya menikah le. Adapun Ibu sedikit banyaknya yang kami kumpulkan sebagai bukti cinta kami kepada Ibu seberapapun ini Ibu kiranya Ibu tidak melihat dari nilainya dari ketulusan dan kasih kami. Alay sunak ka anak tulak ko lagi. Harus. Ako fuku. Aku parang kuno-kuno ko nang dihalang ko. Ujung sering dari pinaki. Kemudian lapor dua. Bisa dong beda kamu akan kota, komparputa, akaboruta. Umasaha, tupoparan ni, opujemi, opudedi, tahu kurang nakin. Monolot so tangkaputan pemadiala. Oh, umasaha kita, kita robereta. Keluarga yang tahu Tuhan, keluarga sama Nabi Inam. Pihak keluarga Onyot dunia terbaik dan keluarga bahagia Sudina laki kasahat oma basa apakah tunai itu apa sosok sendiri tuh kamu tuh belum letak aham tu, kota piat tu, itu merakut. Mau lihat tema di dunia kita selalu nakar lumur lima di bola di Hasuton Maison keluarga para anak Kota Barat, dot keluarga berburu, harga berubah. Mas saya itu tuh rohanami, rohatta, saluhutna di Arion.
Ari nauli na dengkan naong binul ni Tuhatta ima di akasilas ni Roha karlungubi ma di ari pamasumasuan ni Ibu Protua Purba dohot Bapak Kasalar Aposona saha tutikyon di parok kami pernami di bagasan pulau-pulau adikaro dosa lukna aka ulau di ma guna simpulan no salukna butima karena perjulik Baroro dua naima si alat lain si tumian do si berdiri jadi soal ini kops di SMA Batuan atau Karmawan di sana kita tidak berpacar tadi tuamu di sini dua loh tadi yang lo sugi berkenan mulai kita ulus kalau aku di macam pengajar kita pengajar di pasu-pasu roh sih kita makan gaun yang nanti di bulan Ramadan korsa nama saat bahwa rasa ini nama calo hidup kotima bahwa dia tinggal kuat tahu sebagai seluruh kotima Iduan mau dibotoku nekel atau bapak guru, ibu guru, langsung niat ke siswa. nekel pin Pagiat mga siyamata di bata na matway. Diliyo di amuna kabisok doroha na batasi. Sakiat po'y hamu. Laman ulo sa luhuk na akakilintay. Utami do pagsaramu na nasa lilingon do ibutokon. Alani Tuhan yang matutong na mga sumasuita. Nam na mangulo di puluta. Utaw do muna kama. Biya ka na kami. Ami siyan pagoro na iboton. Iboton ibutokon. Lasrohan namin. Asado na namin masungunan kada sila doy. Iba tudua mo do. Ima dua kamu kaulos na marabu. Nakbesorpi. Uli marohat tadi si ibatama nama masing-masing. Ibu kamu do. Kakasibua silas nirohamu na. Atau dono namin masungunan tadi nama doy. Asabago ko na marhab to dulu ko na maruwian. Oras may dudok ko na majalo. Tugada na maliha musika inamana yan. Sino po di mahe? Mula din.
Jadi Hita makalasong at balas ni Roha jala acara pe dengan Domardalan di Bagasan Sadario. Jadi onma perwakilan Sian Remaja, saya keluarga na berbahagia ma tujulano keluarga Siti Ruon ma tuak kalingkungan merhabiaran mernida di Bata. Saya hatok ma main dohot anak dililit ador tuan anak tuan goro tuan anak tuan goro hamu anak dok main songon pada pila datu matuturo honokku laporan tano-tano orang hikmas serang goman tungganan tapi pada udah alito bita ikut totok do masih goman butim kami perakam Madamang sa laro. Sa yorma, yoroy pura madamang lagi. Sa ikaw para matakan. Mas yorma. Katari pamayin at yorong po. Masirangongan. Benetan kadaw-yaw. Sotik ka mamulong. Oras mamut para tuan. Oras mamay. Mas yorma. Dami yorma. Mangiso alung berkepur berwal dilas niruan amin wae sekureta ka bibih simbani disodohami kita mau untuk si sope nang isoma tuhumna alai parjulo lekku alarong do dibuana ka ina tanwa ison perbuibir asa upasan tami jauh perbuibir dibuana ka ina tapagari kamis asarono nami firma poki bahul-bahul pascalongan firma toki muna tujuan eron lucu-lucu maka pasamotan lima jodoh nami itu kamu jadi ngadisok kami lekku sana po so nagkaning pungunan ina punganama mulu kami huria kay pipiya sibuan menantir kami at ikidunay muli manguli lekku sitiw panon gudak naman dokusoman alanya halekku mulai ati manituhan di pembangunan di gereja taga habis siwani gudang do partisipasi nilaiku di dalai do roham tu gereja taga habis siwani jalai do ba herana eliling me herana sumuni ma mulusan kami perhalai do tungwani do akasek sinarong di hugerte jadi di tadi sedarion bodo hugerte sude leku nom masudi mulu tu kadong pe kang adong binapanan ngayon omma o di do huliat tay alay songon nakaling ay 300 ka karuha mo inna habi ay 50 ka karuha miningo luar biasa gereja mo at tertingok ma dihamok ka ruas ni hurat ta pangarato ay muluhami do ni hutaw kat terbek kami songon gereja to alay ni ingok mai suli ang kapag binamo ka pangarato disima gabi terpay mahami sa luhub na at di gano na sitiw pa nung natin sa ningon so nirak ko ni inang nakaling ay sini do basa gibililing kanido alay mula ating madituhan yari sa daryon lekku disok kami nuaing siya ruas ni huriata parhalado punganama punganina do naposo nakaning ripahami dison iman ilas ni rohanami ni tangyang nami mulutuk sumuti ben nung salang itu kami doon sisa hasubuton bedang mama kombar na tusik Let's
tuam. Secara asli rohana do nama iring-iring daging do terpintas yang apa air ng salpo sa sadarion narlas ni roha ita di ari pamas-mas naon di hamu keluarga besar Kabarat. Jadi hamu keluarga besar Kabarat naron mengadupi kumuna imajat kumuan namaranata dan HKBP Paduman Orkan na doon kami makalaston pesta pernikahan puno sehingga masuk ata di debatan na di patorang di inang palitan ng kinong si ulahon kolong mahamu di sure kulong muna sigan pari di madoon na diamo turpe mari pangaran ko kamu nakurat nakutan mama si rakyat masyarakat pada tepe pada udau to di mama si kongkongan sukses mahamu di maratuan di madoon na diamo keluarga Kabarat. Jadi semua lima ada. Bison, buat kami do kudus si Torong Rabu, tu yanak kota. Tumpe na masor pion tidak kami. Tu gajang nama pinasuna, tu gajang nama barita horas, barita gabe di yanak kota. Pa iring-iring anak do pahukuma sida tudulan narion pada gibigot nasiras niro ama. Begitu kota Sakasida di mana di Parbuepir kan kata donida firma ke sini halakok mangat tonon tujuh mah apa samotan tujuan narion gajang nama muna tujuan narion semoni mahami siat kami nama pasaton pas mahamu nama atau putima Nani uriat kai, ay ma, marulong-polo to di kita tu marulong-polo to dinami, ngasa mo bego to nami. Jadi pulang jok ini dong baju sak kuning pulang jok nggak biar ho selesai jok ini dong dua hari dulu selesai dong jok saya budak di jok itu nggak habis lagi jadi kakak minum dua pieces pas aku ini